Doming, mabali namin. Anya ti maipaay mi kada kayo kakang sinay. Ay, apaw, dahito'y problema, dito'y ulog kagawad. Ay, ada ka din ni Chairman Dumay. Ada seminar na. Anya aya ti problema. Ay, dahito'y kumaulog nga, agagatil ti ibagak a problema. Ang ada ajay naganak nga apo ko, ti kayat ko atulungan yaw. Apay ginaganak nga po kom. Intarayan ka dito aking puto, ti anak na. Wan, ad-ada ajay mapaspasamak kadagijay agina, ti kayat ko makita yaw. Adan sa anito amang banbantay kadakwada. Anito? Wan, kaya't nakpailang di apo ko. Aggaritgikan nuray awag. Ay, sus, apo ay. Nene. Uray lang nagsugab ba dagiti uban abog mon kakang. Di mo iwakray akasta. Nakutwa anak mat ngaminan. Ay na, naakaran nak sa ije ukan may. Apay, nakikaid daking kaya je ukan yaw. Saan mat sinaklop ko mat ngamin. Saan aday tati pagsaritaan ta. Jay kayanak nga apok, tiga punang ay mayak. Mala. Ibagam nga rudan, no anya tulong tidawadam. Amaw nga adam amuyo analaing abaglan. Daytay kabailan na at tiliwan dagiti saan amakita. Anya? Daytay amo ni Kapitan Dumeng. Nalalay nga tatay amo nang ti amaw. Nilakay paran. Alawin, munin. Iawag ko nga rut king kwa na day tang imbagam. Iso ti mangibaga no asino abaglan ti mangkita iti apukom. Baglan? Wen, ada mamaw. Awan pa nagtalag ni bakit sinay no siyak ti agiri kuminda kay. Nagadun nga roti na di abakit. Bayamon na. Awan amok abaglan, tawan mo't panamatik iti kabaalan na kita nga agagas wano agsumsumang. Doktor pa ilang ti talkak no sakit ti pagsasaritaan. Saan nga sakit di kayanak nga po ko na. Kanya naganak nga anak na. Anya nga roti pakasapulan na iti baglan. Kasla ka no, adda sana makita amang pambantay ka nagiyagi na. Dahita ti kayat na makita ti baglan, tapapanawon na. Ibagayo nga awan amok abaglan tatang. Malawon. Ibagak na tayo itong umaymanan. Kano ti sangpot mo aya? Maudi nga aldaw ti seminar men hinton bigat. Rabiin to nga tan no makasangpot kami karagiti kapadak a kapitan. Ala. Ibagak tong awan may rekomenda mabaglan. Tapnosan na natagi uray di sa sangpot mo. Awan tatang. Tatalagamat nga awan amok abaglan. Sige nga Roden. Dagya lang. Bye. Bye tatang. Anyakit nga mintikas niya. Agpili pa ilang mo iti baglan na niya bakit singnay. Uray addaak iti adayaw. Pakariribok aklat ti barangay. Nagrigat kat gaya man tiagbali na kapitan ti barangay. Uri nagbasi ta problema. Ikamang dapay la kada tao. Talaga bilibak ka ni katugangak. Nabailan na amin lagi ito iti onos ti talo at terminaw. Idin to tasyak. Manula abulan. Awan pa'y talo abulan kung nakide. Kasla mabanuga ko na yun. Adun lagi ti kayat ko nga aramidan adyak maaramid.
Ano di problema ni bakat sinay? Baglan? Ay na. Dayan na ita baglan. Sakpay tagsapaw. Ay, maturog akit din. Asa pa kami man na mga ruwinton bigat. Ay, ada ka no banding session. Kalpasan ti kao dyan na matapik iti seminar. Ang oray sa anak to na makibanding. Agawid ako. Salbag kayo akot kuta. Adit ta. Nailigis kayo. Salbag kayo. Sagsagay sa langaruden dagdi na batbati abok ko. Pagapunan nyo pa lang ti ulok. Nanang! Tatang! Umayak man! Ay, sumber kalatan. Awan ni nadang mo. Napanan ni Nanang? Hey. Ala, agsugsugod kayo? Di pa ikat ad-adda na maibos na buhok kayo? Maurot di ta sugod. Salbag na kita na biyag. Ha? Ada ko to yaw? Nakaranak sa akin ni bakit sinay. Aniya? Inakaran na kayo ni Ina Sinay? Di yung iba ka, nagkaida kayo. Kanya nagkaitamot ni bagbagamot. Nagsarsarita kami, nagsarsariwagwag, nagkudkudkod, idi-adda, idi barangay hall. Ha? Nagtatayab nga tanad, idi kulto na salbag. Ikat, adumot na kita na iligis yung abistog ditan. Ay, Wen, barang nun naibusin. Nasugod nga ta amin din. Uray na sugod yun dagita bistog. No adda saan nasugod a kamay kas kadalis a. Awan pa'y mat nga tati nagitlog Awan pa'y siguro tilis Nan, kita akman tatang. Luka isak di tayan ti banda na lampong pailaan. Ngalaman? Ikatem, no da makitam. Awan mo. Ay, ala, adda kamay. Ay, inan anumon. Inligis ko, ngam. Nay, ala, awan mo tan. Nagalisto na nagkarayam. Awanan. Nakalamang adagos. Anya na yan nagsahuro sa? Ha? Nagsao? Daya? Agrong-rungi 8. Nagsasao. Kasla man kang kantyaw. Anyat mo basbasama ka na kayo? Hey! Sino ka man? Saan ka nga atrasan? Anyat basol ko takastaki din ti bagbagam. Tatang. Agpakita ka no sino ka. Di ka aglembang. Agparang ka. Tatang, anyat mapaspasamak ka na kayon. Asino ti kargaritan nyo? Diya ka mo. Balsan na ka no. Apay, daayan na ka basulak. Awan amok inararamid ko inagrabyadok. Nika, agpakita ka ko na. Tatang.
Anya nga tati mapaspasamak kin ni tatang, nanang. Apay aya. Adda kinarkarit na asaan ko ang makita. Awan kayo nga minitay bigat-gat. Asino nga iti kinarkarit na. Kaslada na kabasulan ni tatang. Kat balsan ka no, jay kinarkarit na. Ang awan mat nangagwa nagsasao. Anya, kasano day ta? Kaslada nagsasao. Ngam nila ang tatang tinakangag. Awan ngamin nangag ko. Sino kumangay? Day tangarot ti question, nanang. Palutputan yun to ni tatang. Ay, sus, di kagpabasol gusteng. No naranggas ka iti padam anabiyag, ay balsanda ka ah. Saan mo ang mapupuutan data? Basta inakaranak iti kutaw. Aya, ay, isumot lang awan agagatal iti ulo kaun. Tai makaran dagiti kutokken ka. Anyangay. Inakaranak ko na kahit. Hindi mo sugsugudan. Hindi mo liglig isan ti matili mo ako to ta delikado ka. Anya. At damat panunod dagita anabiyag. Ay, salbag. Kunak nasugod ko aminin. At dansala na bati. Agkudkod kamatan. Kuto dagita gagatal. Talaga ako to, tawan mo't balako bakaw. Ay, hindi mo rangranggasan ida. Na. Amang ano, agpagungganda ka. Kwa. Anya kwa? Damat power dagita anabiyag. Oray nagbabasit da. Saan mo ang maabak ida? Anya. Wan, saan mo ang maabak dagita anabiyag? Iso adi mo rangranggasan ida. Kasaritam ida iti nasayaat. Ibagam nga umakardalangan iti kagura mataaw. Anya. Kaya't mo asawan kasta timbagam ka dagiti gutaw, iso apimanaw da di taulaw. Kasla kasta na? Kat siya timakaranda kasta? Ha? Abay, anyat kinaguram kanyak sinay. Apay apinaakar mo dagiti kutaw diti ulaw. Nay. Awan imbagbagag kalagiti kutaw. Di ka agpabaso lakas ta, gusteng. Pabasulan nak ni gusteng. Nakarak ka no iti kutaw. Ay, pasensya mo ni Gusteng kakang sinay. Aburido lang amin, iso atila mapapabasol nan. Agpaisaw, awanan dagitay kutok. Jakmat imbagbaga nga umakarda ijay ulo na. Nuapay kat ngamin Agkalkal bolang aruden isupay ti makutuan. Amangan no, adda napasaktan na ako tao. Anya? Makapakatawa ka mo't kakagsinay. Agibalbalas dagiti kutaw. Ay, shows! Di tay amaw. Adamot siguro nakam dagita anabiyag. Ang mga no adaga po na no apay anagbakwet dagijay ako to iti ulo ni Gusteng. Aniyan? Nagsasao ka. Kaslada na kam dagijay kutaw. Ay, shows! Tay kunakaw. Adamot siguro nakam dagiti kuto. Kasmatla ka dagiti daduma anabiyag At damot bukod da akaririk na amasakitan. Ket balsen da tinang pasakit kadakwada. Ay, jak amon day ta sarsarita. Basta aburido ni Gusteng. Di na amon no kasano amapukaw dagijay kuto na Ay, nakaturogan ni Suping. Ngem siyak, sana ka makaturog. Gabi ti kakukudkud ko di ti tuktok ko. Sapay,
Napaya. Salbag kayo na biyag. Agkudkudkudlat arami din. Ay, kaslada. Nidagkat iti kukok. Bistog. Ay, ligisin ka. Stop it! Ito nagsao. Agkudkud ito'y bistog. Ari dagiti kuto. Are dagiti kuto. Ay, narangnas ka. Iso apada sa mati agbalin ako to. Anya, di ka man. Sino kang agsasaw? Sana ka mamatay nga agsao na ito. Tagsataaw. Sak ni Bistogo. Ari dagiti kuto. Believe me. Di takundinglis ka pa'y. Masisirip kami ako to. Tasaan na dagiti ulo yung a Pilipino. Di pagdapdapatan may. Anya. At ako to iti amin apagilyan. At ado kami dito'y nagpagsudan. Salbag. Agpaiso ka di dahito'y abistog akasasaw. Pumana kami dito'y makalkalpo nga ulam. Hindi may sa kondisyon. Anya kondisyon. At sino kata iti posisyon. Anya posisyon. At balinak asika. Tasika t-shirt. Anya. Agbalinak ako to. Ay, manyak. Mayat ka man kan saan. Agbalin ka ako daw. Sana po na ito'y nagbasid ako na... Agyaman ka. Sa anak ang makapagbalin Agusting asumukat king ka. Pisto kaglata. Puno asyak di agsasaw. Anya, mamatikan. Ang mga nagtipanagkunam kat pimasit ka lang ang tao. Kuto ka matan. Ngam saan ka kuto ti tao. No dekat kuto ti aso. Arya, kino, may isa ako na timal. Kabuson may ti timal. Iso nga aglaban ta. Adumat ti padam at timal dita. Agpatulong ka kadakwadan no kayat mo. Anya. Kondisyon. No abakan na. Agsubli ka Agustin. Ngam no abakan ka. Agbalin ka matan abistog. Agbalin ka nga atipon ka. Nalalaing titimal ng bistog. Aglag-lag-to titimal. Idinto tagkarayam laing dayta bistog. Abay, adi ka matagsaan. Aglabandan. Ingkawiwit na ti. Ato arami na. Diyak makakunaela. Ada, di pada matimal. Ibusan kaya. Aray atandag na kayo atimal. Awanan. Ibusan na kayo nagita na biyag tatang. Awanan. Ay. Anya di natagtagainap kan. Nagbalin ahigantay nagiti kababasitan na nabiyag. Ay. Tagtagainap lang agpaisaw. Doming, mabali namin. Ita man pa'y nga giwalin ni Suping dito'y salas. Adugayam na kiti na idul-duli na papapil dito'y. Pasig apagiwar na. Daan dagituyen. Nawan baro apagiwar na. Takasanaw. Kaslasaanan nga uso ita ti pagiwar na. No saan man nga iti silpon. Iti telebisyon. Dandan awan pa'y kat panawin nga agbuya iti damdamagan.
Daytoy tay pagiwarna kana kay padamagan iti ti maipapan ijay na was out papanan ti turista ijay itugon benggit. Nabayag dahitin. Nagsublingat ta iti kasi ti sigod dayjay papanan dagiti tinayat ngagpasyar iti paglalangoyan na karayan. Napintas ijay tapris ko adanom ti paglangoyan. Sa nakas kadagiti daduma a resort. Makarkargaan laeng kadagiti swimming pool. No di masukatan, pagdigos, pinagdigos ti daduma. Kasanon no dagkorikong anaguper. Ay. Ang mga no agkorikong tumuteng dagiti sumublat ngaglangoy. Yay. Ilad ko man tabasak daytoy. Ay. Mayat mayon natibo ko. Makarelax basit na tao itan. Saanan asyak di kapitan. Ay. Ngim na yapay ngay. Agsuya abak mutan. Saan ka na makasurot ni Domeng, tatang? Sa nabalin. Datayo latan timapan. Sumurot sa dagiti kakadwa senior citizen. Ikot mayat Ang mga no dagitay mat adda kabkabaw dati sumurot nanang. Ay agaw-awir tayo no ko Ay saan? Jakmut kaya't sumurot dagiti agkabaw. Wala. Timbis nga aginjoy tayo. Agaw awir tayo kitain. Agbalon tayo. Woy, nagbalon tayaw. Tasaan tayo lang ambaw. Ang mga nawan mo ti mabali na pagkatangan iti makan ijay. At talata. Resort nga raw. Wan ang na-damage nga rod, tatang. Ang mga numan manupaylat mapmapanidjay. Sa bagay Di tayam mo no anya titsura day jay ta. Tati panggap tayo kat saan laabas nagpasyar. No di kat mangipaay iti basit nga ayuda. Wan, tamangted tayo iti tulong kadag iti biktima ti digra ijay. Ngala, kitain nyo no asino dagiti sumurot tapag saganaan nyo idan. Masapatay nga glas intun bigat. Saan pa'y matlagaya man natarimaan dagiti nadadaal dito eh? Nga raw. Ni, adaw masidag. Pwistunan sa day tamar aramid akas lakalapaw. Aday jaya ni nanang mo. Ada kasasauna alakay. Wan nga raw, aglakla kun sa iti souvenir. Ay, naibang man tada umay agpasyar dito eh. Ada kayo nga agpasyar ko na kuma. Ay, wan kabsat. Taga ano kayo? Taga Pangasinan kami. Imbag ta na anusan nyo ti agpasyar. Man-mano nga minantum umay dito eh. No kasta, adala tamat umay. Ada nga man-mano. No makita da saan anatarimaan ti pagdidigusan, umanaw dan. Ada na pintas a pagdigusan di takarayan. Iso na lang ta, medyo adalam. Anya akwa. Ado ti mabutang amapan agdigos. Huh? At dangamin nalmas idi itjay. Ay sus, delikado Ay. Ang mga no adal munay. Saan mat? Ngam ko na ni amang nga amangan no saan nga ammo dayjay ti aglangoy. Ay, wunkat nga ta. Ano kayat yo? Kuyugan da kayo itjay. Mayat nga tati aglang iti bagbagam. Ay mayat ngam ni amang ti kasauyon to. Ayan ni amang mo. Dayjay kasasao ti may isa akadwayo. Ay, di ka sarsarita ni nanang, tatang. Ni amang ko dayjay.
Iso ti agbanbantay iti ibagbaga kapag digusan. Kaya't ko tagdigos iti presko adanom. Ni amang ko ti kasauyaw. Mapantan iti ayan na, Rosa. Maya di agdigos dita. Aguray kayo ta agurasyon tayo. Agurasyon? Wala ya. Orasyonan tayo datadan. Aw. Narigatan. Makaungit day anito dita. Anita? Ay, di kay agbut-buteng. Rasan akay day anito titakrot. Ha? Ay, no saan atakrot titao? Asaw, sute. Ni. Anya swerte. Makarayaw ka. Ada swerte dita no saan atakrot titao. Ah. Ay, makigayamat. Dagiti anito kadagiti natuturan na tao. Aya. Anyaya dagita anitong ibagbagam kapsat. Ay, saus. Anitaw. Dagitay saan amakita ti kaadwat a tao. Ada pilyenda a pagpakitaan. Dagitay natuturan nga agbalin agayom dangay. Anya. Ay, agsasaong tayo ti puno dahil ito'y alakay. Ay, kita edak iti kasta. Ay, amok adi ka mamati iti imbagat. Ngam no mamati ka. Ay, naggasat ka. Anya. Ama, mabalin na ka diti agdigos? Ay, uwit anak ko. Agurasunak pa ya. Ay, uwan Anya nga orasyon day tayo kapsat. Ay, basta orasyon. Gagayim ni amang dagiti agbambantay dita danaw. Anya. Ala, umadayo ka, Pima. Orasyonak dagito'y mayat nga agdigos nga. Kakaiso na nga adama ka iturad. Uwan, ama. Ay, naggasat kayo ang makaiturad nga aglangoy dita, tata. Agswerte kayo. Ni. Agswerte ak nga tangag paisaw. Ibaga mo no maiturad mo kapsat. Orasyonan ka. Anya, aglangoy ka dita ibagbagada ang nakalmusan tinay padamag idi analmas dito. Wen, agbalina ka naturad. Dati ka no naturad, ngaglangoy dita, kat agswerte. Agswerte amalmas? San mo ta? Tatang, ang mga numalmas kayo, man. Nalaingak nga aglangoy. Sana ka basta malmas. Unangam, ang mga noada agigan dita adi makita. Kasta ti imbaga niya nakasaok amay sa abakay. Talaga nga dagigan dita. Da ka no anito ngagbambantay. Anya, saan ka mabutaan? Agswerte ak ka no. Tatang? Ay, di nakpagdanagan. Di mo napigsa ti kararagya. Tatang. Ikararagan da ka. Tano agswerte ak, ay kat bumaknang tayon. Anya, kat aswerte day taa. Siyempre, anya ayat di swerte. Saan kita pagbaknanganain? Pagbaknangan, numalmas kayo matan. Di panunutin amalmasak. Swerte ko na yo. Ikararagandak. Sige, kaniagur oray ni Ama Bitog. Anya, bitog tinagan niya bambantay. Wun, bumibitog nga ta. Iso akas ta tinagan na. Sige. Napanan ni Tatang. Ay, madanaganak nanang. Madlaw ko kat awan bubot nga ni Tatang Mau. Sa bagay, agtalakak itilaing nangaglangoy, Rosa. Saan na basta malmas ni Tatang Mau? Ay, sos! Ikalalagan nyo ni Ama ang basang. Delikado ya. Inaimay. Manmanutin natulad at tumapog iti dayjay danaw.
No agin tutulad ti tumapaw, delikadaw. Tumpaw Tumpaw? Uwan, tumpaw, malmas. Ala, Ngam no napigsa ti kalalagyaw, ken agkalalagmat jay amam anatulad, ay katswalte. sulte? Waniya, swalte. Nagaasat Wan, swerte ka no kung najay putot ni ama bitog. Mala, ikalalagan nyo Balang swalte nga agpaiso jay amam. Nagaasat kayo nga imay dito, no agswalte kayaw. Napangaya man ni ama gusting? Wan pima. Nagasat no talaga ang may turod na ti bumato. Ay, madantanaga na. Oray, nakadua naman ni amang ko. Kasta? Wen, kaduan ni amang ko. Iso adi kay madanagan. Nakasagana kan gusteng. Awan, makamuditan. Sanbet nga ta nasakit ti malmes, no bilang ta malmesak, ta matayak tumutin. Makarik na aktupay aya. Talagang saan naturad ka ya? Ay, sana ka mabuteng. Naturidak. Wendo, agin tuturad ka laang. Ay, saan? Mamati ano anya tinaituding nga pagpatinggan ti biyag ti may sa tao. Kat talaga aditan. Nugasat nan ti matay, awan makalapid. Matay at talagan. Ala, bumatok kan gusteng. Bataw! Di bumatok. Yeah! Kadagos di tilansad. Apo, adalim da ito'y. Ay, sana ka malmes. Nalaingak ngaglangoy. Hehehe, sana ka malmes. Ne. Bimatok mo tan nila kay bitog. Ngam, ha? Napay? San samot nga isunay ay nakitak, kan makitkitak. Aglanguyak ng masidig king kuana. Sigurado no isunay ta. Ay isungam. Ni, apay nga dapigar na. Kasla iskorpyo titsura na. Agsinsinyas. Sana kano nga umasidag itaayan na. Adahiwak kano. Ha? Tumakdangak? Ewan, kasta sinyas na. No kasta, sumyaga ko na tumakdang. Taray gusting, lakoy, agingat at natanong. Ay, nakalungawa ko na. Ngayon mas daawak. Sa anak ang san iti kadak iti lansad ti danom. Tatang! Ha? Kada ijay darusak ang suping. Ay nagusteng, kunamin ano ng maskan. Natulad! Nagasat ti natulad! Ani, damot ijay ti bakit natag balbalikas. Ay, sa anak ka nalmas! San ko payagasat ti matay? Tumagtang kayo, tata! Aba, magikuit ka na kayo! Anya! Hey! Nagdakil nga igat! Umayit igat! Langoy gusting! Langoy!
Ne, limong awan ni Kabsat Bitog. Umay kayo. Tumakdangan, tatang! At sinabog na. Isumot la nagbadoy ti lawlaw at t-shirt. Tada sa buken na. Da kayo, aben. Kumaot kayo dito sa sabok ko. Oray siya. Agkautak mat ama. Uray si Kamad, imay. Si Kamat Bitog. Bakit akaw? Di na kun iramraman nga agkaut dita. Makakakaut mat Adaking ka no sa balit, ipapan mo nga apakaot ka. Amin kami. Agkaot dita sa buog mo, Kabsat Bitog. Agkaot ti mayat. Supeng, Rosa, ginasatan na ito'y. Agkaot tayo atalo. Umuna ka nga rod, Gusteng. Paunaan tayo ni Pima. Pima, umuna ka nga agkaot. Saan? Da kayo atalo ti umuna. Maudin ni Pima. Nga ala, nagkaut kayo, nagbuyak laang. Alan, kumaot kayo. Kaot! Di agkaot. Data, agkaot ka mo ten, Supeng. Di kumaot. Kaot. Ay, sumaruno akmatan nga agkaot. Siyakmat. Ana dagita nakaot yaw. Dua, tinakaot ko. Pangasaan sa mo dagitoy. Anya pangasaan tatang duyaw. Nagsilangot na ito'y. Gumilgilap. Apay, dayo amon no anya dagita. Anya dagitoy. Aguray kayo. Gold bars. Balitaw. Gusto ka? Gold bus dagita. Kukwa yung dagita nakaot yaw. Gold bars, babalitok. Ay nang, sayang. Balitok day jayan. Ay, dagdagain mo't lagayam. Doming, mabali namin. Nay, nagsapa kamat nagruwat lakay. Awan saman ni Duming ay. Ay, inyawag na nga na patag papanan na. Nyapay ngay. Sakmet itan ti kagawad pasaray mandaran ti kapitan. Itamampay. Na, anyang itaman pay? Si God anaturay ka ken ni Duming. Si God apak mermaw. Ngem ita na. Don't say bad words, bakit? Hey, jakla kayat ta karama na kadagiti bagbagada sa dot akagawad. Ay kasta. Apay, adupay lang ayati sadot akagawad. Di mo't awan na baatin kadagiti amakun ko na idi asadot. Wen, tanag last term dan. Dagi jay mo't saan pa'y anag last term naabak da. Kasta. Ay, adaman na asadot anakastrag. Adamade ang mapalpali ko di babae akabarbaraw. Ni kagawad dikya tugay. Ni Mrs. Tugay. Wen. Sige mapanakon. At kanyak titulbag yung barangay hall. Iso sa paak ti mapan. Agawid ka mangal daw. San nga ta? Nuawan pa pananyukin Rosa. Da kayon tonti umay di barangay hall. Da mangal daw tayo di kantina ni Lita. Ay sige man nga rod. Sa anak to nagluto iti pangaldawan. Wen. Umay kay tulatan ni di barangay hall. Ay, baliktad na talaga ti lubong.
Agtugtugawa kita dito isango ti lamisan ti punong barangay. Ngem saanen anagan ko tinakasurat dita sangkap. Ngem kaputa sakmanen ti uway si ay ket agtugawag latta dito ya. Hindi ni duming ti kagawad ket agu ay si no adday di papanak. Agtugaw mo dito ket pasaray makaturog ka no nakauldag dito itayad just na itutugaw paidda. Matulad kung sakit yung manugang ko. Payakas lakayat kumutin di rumidab. Alas 11:30. Ngatan ayat ti umaya ka baranggayan. Ay, pag-urayak ka na supikat rosa akan rakamupan mangal daw. Relax ko man tiyag tugaw dito. Ay, mayat no medyo yun natibagbagi. Ay, taman lapad dasek tagtugaw dito yakas to. Bayat kaya ba? Siya kita ti officer of the day, Rosa. Kasta aya? Isumod lang nga nila kay mo di tarwar. Intulod na kangata niya. Kasta naman. Uray di itulod. Sumarsaro no akanayo. Anya? Sarsarunon na ka dito barangay hall? At dalata dita nga agsirip-sirip no kwa. Aya? Imbag man? Saanan asumsumrak iti trabaho na? Nagikatan a driver ti kumpanya asigod a pagpapaayan na. Aya? Pasaray ngumatong aminin ti presyon ti dara na. Amken na nga amangan no agatake. Iso nagikatan. Kasta gayam? Uray, tadakkel kanumot ti honorarium ko akagawad. Umdas kanunday di akwartami. Nasakit tinakam ko. Abay, kasta makasangsangit kamutan manang di kya? Talaga makasangit manangibon nila kay ko. Isumat lagayam. Dapay kindi sadsadot na Iso nagikat iti trabaho na. Kasta gayam? Jakla ko maibaga. Kababay launay. Ngam tangay sikat ti asawa ni Chairman Dumeng. Ibaga ako. Amang ag problema aktukat. Madakamat kuntukin ni Chairman. Agpatulong agto kada kayo. Unak no asino ti agtrap-trapik. Si kamat gayam mang tunyo. Ay, wan. Kasanaw. Dandani nakadong paritay ti may sajip. Nakasanaw. Di man la nagpreno. Kat sumrak di tamin road. Aya? Ay, dire-diretso kit din asimrak. Kat adamat aggapo di tadaya. Iso nga agtrapikak man. Awan No awan aramidam. Nasaya ato na inuadda ka dito amang kita kadagiti luglugan nga aglasat. Makatulong ka pa Wan. Ay, asino ti kadwa ni bakat ko dita barangay Opes? Ni Kagawad Santos. Apay? Ay, tay balo akagawad day niya.
Wan. Apay, di mo pa'y kabisado amin na kagawad? Saan man? Sinigurado klaang ang mga nokwa. Ha? Anya ako ha? Ay awan. Sige. Panawan ka dito yan. Sige nga, Rod. Ag-traffic ka lata dita, Mang Tonyo. Ay, anyan. Manangimon sa talaga day ta asawa ni Manang Dikya. Ne, at da ka pa'y lagayam di talakay. Wan. Apay aya. Papanawon nak. Ay, saan? Ang umay ka nga ro dito unig Kabaabain no, ibagadag iti makakita ken ka, adi ka man lapastre ken dito opisina ti barangay. Ket siyak lang nga ro den ti adda dito. Dito yaklatan. Ito makitak ti amin nga umay dita ayan mo. Banbantayan nakmatlangan, di nasaysayaat no da ka iti abay ko. Umay ka. Apay aya amandaran nak. Agyanak latta ditoy. Sige agbalin ka nga ro da kasla security guard dita. Wan, bantayan ka. Ne. Dahita ni chairman. Ay, kagawad gusteng. Ay, panawan nak dito yan. Kasta ti sayang guseng lakay. Bambantayan ka no ni Tonyo ni bakit na kagawad. Di pa ilakit ngamin ibaga ni Dikya anila kumanlakay na tinagkagawad. May bagayan ni Dikya ti kasta kantunyo. Pulos mata. Anya, apay kit din adi na maibaga. Saan mo't arumbang tikas di bambantayan na latan? Nauyong ka no ni Tonyo kini Dikya. Pakmer na talaga ni bakit na. At niya, ay nagdakas mo't nga asawan. Kakasinidik ko namsa. Sa bagay, kasta ti madamdamag. Ngamnas ka na may kaniti pakadidigraan. Kaasimot ni Dikyano kasta nalaan. Nay, si kamot gayam kagawad Dikya. Ay iuwan Rosa. Dito yak man pa'y labalayo. Mabalay? Ay, uwan na. Oh my God, sumar ka. Nagapo maya? Ijay barangay hula. Siyak ti officer of the day. Aping may ka dito ngay. Aday bagam kanya? Ay, ikwa. Imbaon nak dito nila kay mo. Adda ka kano. Iso dito yakon. Tapno adda makasarsarita. Anya? Di pa'y kasla dito yung balay tayo anti-duty mo kas officer of the day. Oo, kasan ukat. Nay, apa yan? Makasangit kan samutan kagawad. Awan serbi ka kagawad, Rosa. Anya? Awan serbi ka kagawad. Kinapudno na. Anak mo't kumangag kandidato idikat. Ngam pinilit nak ni Tonyo. Aya? Amo na ngamin ang mga bakak no siya ti ag-file. Idinto tano iso. Sigurado ako te. Siyempre, bartikero, sabay kat babaero. Ay, anyan kayam? Ay na, di mo laam mo, Rosa. Nagrigat ni sasaada kas asawa kan barangay kagawad. Nauyong nilakay ko. Kasi kamay. Awan to pa'y mapudutan kanyak nga honorarium ko. Ultimo sobre, di nan isubli kanyak ta, ibalang nanton. Alalaan na ti binulan nga awatam iti barangay? Wan,
Aginggat kulikak no labsan ti agsao. Alaan na. Awan ibati na kaniya. Good morning! Ada ka din ni Tonyo? Hindi asawa ni kagawad Dikya ti sapsapulem, miss. Awan. Ngam bibiyang ko kinibakit na. Ni Tonyo, ti kayat ko makita. Awan mo't ditoy. Agdaat dito, chairman. Oh, Tonyo. Kunak lano inindyan na kon. Mapantan? Wala. Chairman. Dispensaram. Dito yan, tinagkitaan me. Iti da ito yung nobyak iti FB. Anya? Excuse me, chairman. Hehe. Mapantan igma. Sige. Mapan kami, pay. Sige. Ay, nagloko na to niyo. Sukatan na ni bakit na. Kakaasi ako ni ti pampamayan nila kay ko, chairman. Kagawad. Uay siyak lang. Anya ayat tinasayahat nga aramidag. Agasap. Napan ka ni jay baranggayhol, jay babae. Wen, nakitak. Nagawan kit dia pa nagraim nila kay mo, Inyag nakit din ni barangay hall di kulasisi na. Ay ayatag nila kay ko, chairman. Tulungan da ko ba? Tapno isi na nandiay kapit na. No maminsan, nariga ti makibibiyang, iti makitkita. Pangasiyo, chairman. Kababayin at aramidan na. Malabay am takita, no anya ti maaramida, kung maaramidan may. Bigbigak, mautang ko anaimbag anakam no mapagsinayo ida. Ay ayatag nito niyo. Madi, tararamidan nito niyo alakay mo. Unak man no'y ayatin na ka, tao may nakabambantayan ni Day. Kastamat ti amok. Ngala, bay am takitaek no nya ti maramidak. Da kami kenduming. Nabaliktad ti lubong, nanang. San mo't gaya mapudno ti atap yung ay ayatin launay ni Tonyo ni Dikya? Pag ko naamot, Rosa. Tay suksukat mo gayam ni Tonyo ni Dikya. Ay, amang ano taktika na laang matdayjay ka ni Dikya. Kung di bantay tagayam, iso ko matirumbang abantayan ni Dikya. Amok pa yan? Nagmadimot hindi kasi nga ramin ni Tonyo. Sapay alaan na kanu amin ti honorarium ni Dikya. Day tangarod ti problema ni kagawad Dikya. Adamot kini Dikya daytan no itid na latakan lakay na ti kwartalan. Nga oray no ammo na malukluko lang. Ay, no apay kit di nga adakas taat tao. Istambay lang arudan. Papakpakan lang arudan. Mangloko pa'y laang. Kada ka man ang tunyaw. Awa ni kagawad Dikya di barangay hall. Tasan na ajote. Saan ani bakit ko tiga po na ngay mayak, chairman? Kagawad ko namlat ng kanyak. Tasanak chairmanan. Ayun gayam. Ayan ka din ni Chairman Dumeng. At daman ang seminar na. Isuti ka sa pulam. Agsubli ka langan, inton bigat. Gaputawan. Ken gaputa da kayo ti nadanon ko ditoy. Da kayon ati pangibagaak iti gagarak. Kanya ti bagam. Umutangak man la iti 2,000 pisos mo, Chairman. Kagawad gayam. Kanya.
Naitunyo. Kasano apautangan ka kat awan sa panggedam. Apa ngalami ti pagbayad mo iti utangan. Madamat honorarium ni bakit ko akagawad. Paikisay yun to iti honorarium na. Tabayad ti ipautang yung kanyak. Nagbalingkan nga ay paasaan niya to niya. Talaga nalaingak kagawad. Oh, ayan tayo utangan ko ngay. Yawat yun, tapno makapanawag dito'y barangay hall. Naglaing kanta kaslaki din at pinaidulin mo. Awan, may pautang ko to niya. Ay, nagpaidam kay lakit din. Yut utang mo di honorarium di asawam. Sana rumbang nita. Urayam amaawat na di honorarium na ta isunto ti pangalam. Umutangan. Anya? Utangag? Kwartak mo't lang day di kwartana. Utangag kit din. Ay, dawat ko na. Makamukaan dawatan. Basta saan mo ayutang kanya. Ta saan ka apautangan uri ada kwartak. Di kailang arudo nagpautang. Mangpabain kayo pailaang mat. Adan to lang kasapulan nyo kanya ka. Di ta kayo malangan. Lukaw. Tagipang tapay. Kanya kumati ka sa pulaking ka. Urisan ka kasarsarita. Ado ti kasaritak, lukaw. Adan to aldaw mo kanya. Salbag ka tao. Naimbag nga orasyo, ada akmanan. Sino ka? Ay, Manan ko na. May kaidin? ay, wan. Si kagantay asawa ni Tonyo, tugi niya. Wan, siyak ni kagawad dikya tugi. Anya ti kasapulam. Naimbag na naranaan ka dito barangay Julio. Si Kanti Singir. Anya? Awan utang ko kan ka. Sino ka nga agsingir kanya? Siyak ti sigod ako lasi sinutunyo alakay mo. Anya? Nukas. Ops. Dinakdangran. Nasaan kon akayat nila kay mo. Inmayak laeng tapno singir kon ti utang na kanyak. Sika ka na ti singir. Ada ka ba ng 6 eh? Wan, singir lang ti utang ni Tonyo. Anya? Naglaing kan ampag? Singirim kiti tinampas mo nga inggatang itiragsak kinila kay ko. Ay, atarbang ka dikya, atarbang ka. Dikya! Ipatam! Dikya! Nasaya at tada ka to niya. Agludon kayo. Nanay, Ay, imbagta na sarapa ka. Ipagaman ni kagawad, bakit mo ti agbayad ka nagininot utang mo? Apay ngay nga gungat na si... Ops, mabit lang. Ay, Chairman. Ay, kagawad gusteng. Di kay makibyang iti daytoy. Langgong ka to nyo. Inot utangam day takabit mo. Collateral mon sapay iti utang mo dita sapsapinam sa itati asawam ti pagbayadam. Ay, kapada makagawad ni bakit ko. Lakay gusteng. Ay, kasta. Kagawad di kya. Ay. Anyat makunam dito asawam. Ay, agsina kami, Chairman. Hosto! Kasta ti rumbang kagawad di kya to gay. Kasta ti... Chairman. Chairman. OIC. Mabat-bati-bat kayon sa. Ha? Anya mabat-bati bata sa asawam kagawad di kya? Nakaturog kayo di tatugaw. Anya nakaturog mo ngay bagbagam. Nakakidumak laeng. Napagbidutan naksamot na ni Chairman Domeng. Domi, mabali namin. At 20 kape yung tatang. Kagawad. Ay,
Gusto mo't atatang latan ti awag mo kanyak. Ano adata diti balay yawin ujay balay may. Iso itaman pa yan alami isti ulo na. Pasensya kayo natang. Awan mo't naglakoy ti pamnisalita. San ka ngagparikot tanamikat kami kena nang muitayen. Iso di mo't ngamin nakagatang ni Rosa iti arena. Iso dinakaluto iti hotcake. San mo napagdanagan pa'y data? Sa nabalay. Ag-grocery kanu da Rosa, sakbay nga agawid da kananang inton malam. Addan ton hotcake a paborito ya pagarmosaran inton bigat. Ni ay. Kasla siyak matenti lut-lutuan niya. San matakasta Sana kasta ti kayat ko asawin data. Malaala. Agyaman na. Tatalagaan na patag kami kada kayo. Si kalaunay, Barok. Nakasaysaya at ka manugang. Talaga mo't napatid kayo kada kami tatang. Ay, thank you. Si Mingput ni katugakak. Angem, nay. San aga puta na saya atakin kaket. Aga buso ka matan dumeng. Ay, saan tatang? Amamudak matang. Nasaya at launay. Awan gayam kumusta mo ti panagrundayo idirabi ay. Namak kinitanod ukin. Makipagpuypuyat ka hagingat alas 3 itay parbangaon. Uwan. Katadan sakit di rumuso a problema tayo dito yung nagbugsutan. Nay. Anyat pagkunami di kasta. Anyat na paliiyo idirabi iyaya. Adumanan ti standby iti sango na iti store. Kastaya. Ay, asino mo't nga dagiti nakita yung anak kay standby. Ayos la ko maano taga dito ida. Kano am-amu tayo dagiti makitkita nga standby. Ngam kabarbaro arup-rupa dagiti nakita me. Sana taga nagbugsutan lagi dyan. Nay. Asino nga rod dagiti makitkita yaw? Taga ano da nga tangay? Saan may am-amu lagi dyan? Ni kat delikado nga rod Dakas ti kay papananday ta dumeng. Kita man na imbag na kita tanay si kati kapitan. Dakas talaga Iso na lang, saan mi pa ya pinadas at sinitari da. Arumbang kumakas dyan naramid me. Makipagtano dak tumanan inton rabi tas sitaran minto idan. Sapay kumatawan pa iti naramid datanay. Saan tayo nga mo no anya ti kapanunutan dagiti daduma at tao itan. Adon ti makaaramid iti ditay namnamaan. Ti ammo tayo nasaya at ataw. Gayam bripe swin no napagklan gay magkriminal di taltalken tayo. Agpay suray tatata. Kas ka dagiti may padpadamag. Dagiti mabuybuy at TV. Kan dagiti mabasbasa tayo iti pagiwarnak. Husto kayo. Kas iti dahi ta headline dita basbasahan niya pagiwarnak. Jak pa'y labinasa da ito'y. Anya ayat ti kang runan adamag. Kita man. Wen. May sa da ito'y naka-headline adamag a problema. Wanatan. Ado nagiti mapaspasamak a krimen. Asana nakapapati a kriminal nagiti maituntudo a suspect. Kit nakakaasimot da ito'y agtutubo ang naka-headline dito'y. Kandagiti naganak kenkwan. Naipabuyan iti TV, iti interview da iti naganak iti da iti agtutubo. Talaga mo iti todo dinayda asaan ati anak da tinagaramid iti krimen. Banag agagangay da iti asawan ti partidos ta sino man amaata pa nagbasol si kamit. Wen, ngam kasanon no pudnumat asaan ada dya suspect ti talaga nagaramid. Da iti nga rod dirikat na. Tano daduma tilaeng met mismo amasiknan a suspect ti makaibaga. No podno winusan ti may pagpabasol kengkwana. Angam ne, timbaga mamakit-kita yung istambay, kita niya. Ang mga dudakas matipanggap da. Wanatan. Nunasken at tiliwan dagiti istambay nga oray al-al daw aramidin tayo. Wana? Amom no kasano ti kinaingat ko idi siya
pay ti kapitan, Domeng. Untatang, jak malipatan na ita. Tidakes na. Di maawatan ti daduma a kabarangayan ti kayat ko ang mapasama kidi. Kayat ko nga awanan ti stambay. Takayat ko agsapul day ti panggedanda. Uy, napintas na di apanggapyaw. Kaadwan na ngamin ti sadot a kabarangayan. Ket adumat ti mabali na pangwartaan no kayat. Gemsado ti daduma a tao. Adamat ket di kalintigan nyo ti dayta. Pudno nga ano ti mabalin nga aramiden. Tapno maliklikan ti panagistambay. Ay, adamat kalintigan ni tata nga katuganga. Ganda ita ngamin, tinakairuwaman ti taon na mapan makitugtugaw iti sangot ti tertersina. Ti barbershop, una iti igid ti kalsada. Imbes ko maamang panunot na niya ti maramidan da pari ti pamilya da, awanay. May boss ti oras na nga istambay. Ay, mali na. Tsak pala nalpas ti sursuratag, mali-manay. Naglakamot ang mabannog na iti matakon. Sapay agkida matalagan ti kayat da. Sapay naka-schedule ita ti oras iti tunggal aramidan. Agam narigat mo nunjak paguston na ito. Awan to matlat pagmamaayan ti amin. No saan to ngagsusurot ti trabaho ko. Ay, heridap kulat. Ay, agalarmak kaya. Tapos sigurado asa anak ang may labis arumidap. Bali, may nga oras ti timing ko arumidap. Isit ko ti alarm ti cellphone ko. Ay, talaga, tsak malapda na derito. Pabangsan sa lukog kanya. Mapala talaga. Mapala ko nitiyo yung nirita. Sigurado kayo, Chairman. Makipagrunda kayo, ita Arabia. Nay, tanya pelat pagkunami tilang kaya. No kabala ni Chairman Nuli, di barangay Paratong, ti makipagrunda kadagiti tanon na. Ay, sakit din ti saan. Sabagay. Kung todo sa likad kayo, di ta batuta. Ore di ta pusas, nakabitin mo ta nita sintureras yaw. At dapat nakawi kawatali ngayon pasaklay iti abagay. Masapula nakasagana amin dagiti posible amaramat no adda emergency iti panagrunda. Talaga mo ta. In full gear kayo. Nay, katawanak samot ten Chairman Domeng. Amang no ibagbagam dita panunot mo nga agraramanak akagawad. Saan mo ta, Chairman? Kagawad? Punay daytan. Slapa igaggagara mon. Kagawad ko nam kadilatan. Tasaan ako na Chairman. Anya pala turay niyaw. Agrunda tayon. Mapit lang. Alakla ti batutak. Tanod pukak. Tanod karag. Agrunda tayon. Sikati may sa mangidaulo tanod ukain. Kadwa tayo ni ex-chairman. Wan kagawad Domeng. Napay ngamin nga awan man ni Jeep tanod kirimita. Ukatan tayon sa atalagan. Wala. Saan ko akayat ti tao adin akman ti inawat na atakam? Apay, umanay-latan na mawawagan ni ti Chief Tanaw nga awan mo't araramidin na. Sana mabalin ti kasta. Nunas ka na sukatan, sukatan. Ay wuna.
Kasta ti rumbeng, amarami ditan. Nagado dita ti awan trabaho na. Akayat na ti agtanod. O sige, kasaritak pa'y maminsan ni Chief Kirimit. Tanusan nga agbalay, iti kasta nga aramidin na. Isukat tayo ni Ukan, wano ni Karag. Itay pa'y lang agtataol dagita aso ni Manang Sili. Awan sa matitaod dita at tataulan na. Amangan no aso mo't lang tiga punang agtataol da. Wenno, pusa kunam chairman. Alawin, amangan no ada pusa dita at tataulan da. Masidig tayo, itayan ti inaladan da. Wen, alangarod kakadwa. Agpaliiw tayo iti aglawlaw. Ken iti asidagdama ng kuring. Amangan no adakit di manan lang iti agmamanok dito barangay nagbugsutan. Malas dala ang ano kaskasano, Chairman Dumeng. Dogsulag ti buksit na babaan iti batuta. Alang araw day, agpaliiw tayo biit iti aglawlaw. Nagulimo kan. Si Mardangan dagiti asong agtataol, Chairman. Nalabit nga awanan taulan da. O sige, ituloy tayo sa agpaliiw. Kadua kay kumay dirabi ang nagturong iti sektor 3 tatan. Iti sektor damanang kuring. Saan ko lang amo no anyat inaramid yo kagawad. Sayang nga roda, ta si Mina ka nagrunda kada kayo idirabe. Apay, no bilang kadwa na kayo, da kayo tin nakasukal ka na gaya agin inarakop, ken agsinsinipit iti kasipngatan. Anya nga ta tinaramid yaw. Wan nga agpaisaw. Anya nga tati inaramid yaw. Katanya ko ma, ramidon ti rumbeng nga. Pagasawa ni Dano asino naman nagdiyay, tadidakat mangibabain. Sos, nalpas ti anin no kasta. Saan amabalay? May booking dan. Ira patanin no kasta. Nanay. Payakasta ti kunayo. Anya ti kahit yung asawan. Adda karbengan tayo amang imandar di panagasawa dan. Kas pang salaknib tayo iti dayaw tayo at taga nagbugsutan. No saan da tayo adeng denggan ng opisyalis, adda kadakwada daytan. Ngam, makita no asino ti may babain. Hanggang Nagadwa lugar na paginarakupan, ken pagsinitpitan da, iti pay langalang, apay bilet. Gaputak kidem je bulan ket nasibngit. Pagarupendan anawayada nga aguma iti kasipngetan. Madi! hanggang madimot kagawan. Saan tayo mabalin nga ibaga nga agkasardag jay. Tapay Chairman Domeng. Siya asawa dan. Anyat kinunam gusteng. Adda na salamaan da dumi nga agkamalala nga nagdate. No, ati, uwan. Sino ka nung madlagajay? Dagitay sana map na kiti may salang asawa. Ibagakla ko mga sinukat dalangin iti asawa. Buisit dagitay. Anya, apay asino nga min dagajay aya. Da sigundina ken adunis. Ni Segundina. Uy, Kano bumakatan day jay. Ay, anyan nampa nga talaga. Pasos. Ay, nagtumpo nga jay agin sisikse. Kan agin pupuge. Akon ko na dagiti standby dito barangay. Agsarsarak dan. Pasos. Anyarat kong ko na dagiti asawa dan. Danisan nga ibaga kanyak ni Domeng no asino dagijay na salamaandang agin inarakop iti kasipngetan.
kababain ka no ang maiwaras a pagsasaritaan dagiti chismosa. Oray ni tatang mo Di nakit ko maibaga kanya kaon ng pinilit ko. Sana lang bagay di kinunak nga isakit na nga tadya babae nga mga nukasin noblat nanto mga itya lalaki kain inarakop da jay. Anya? Impakat human nga ron tay kilga pataran tayo kan tatangan Ay, rabak ko lang. Ay, iba inda ka no. Imbis ko mga ibaga na, asyak timay sa kadagiti kabakitanan dito barangay amang bagbagay ti dadyang ang pang alalaki raw. Ta isudamat kumatimaka mo, di agin tatarake babae raw. Agin tataraki? Katuin mo. Agin tatarake dahi jaya kasmut kan tatang mo nung nagtuma. Ala, ni man tatang tinakita yun. Ala. Kaslaawan imbaga akong Rosa. Ngam, pudno mait. Agin tatarake, dadya nga adunais. Gaputa sana matagtaga rin ni bakit nan liputan na latan. Kasmut kini si Gondina. Senior citizen mo ni Kiko alakay na. Ninanang at talaga. Apay no senyora ni Mang Kiko nga asawa ni Manang si Gondina. Na, di mo mapanunaw. Ay, siyempre, agkurkurangan kini si Gondina. Isong agsapulin adya ampa. Ay, anyan nga agpaiso. Anya nga tangarod ti aramidon da tatang. Urayan da ti reklamo dagi asawa ti lalaki ro ken babaero. Kapabain. Ay talaga, ang manyang arod ngay, ikidamdan ati bainda, no, adda pa nagbainda. Di mo't duming ti umawawag. Apay ngay asyak ti awagan na, imbis asika. Isong bata nyo napatag nga tatibaga na. Hello, Apo Chairman Dumeng Barok. Ada napatag nga ibagab. Agyaman na, taawan pa iti na ipila adarom manang supeng. Kung sikati pinusganda ang makisarita kanyak. Wan, ta sigon iti asawa ni Adonis, ikarigatan na asalwadan ti dayaw ti pamilyada, nga uray na sakit tinakam na, ken nadadaal mat ka naon. Kaya't nala akaluban mat basit ti aramid nila kay na. Ket karaman ka ijaya na makaluban. Ha? Eh, kabaabain na talaga. Kabaabain. Ay, agnakam ka ngaminan si Gondina. Anya ngamin ayat ti problemam kan lakay mau. Diyak mat maawatan ngamin. Anya ti di mo maawatan. Basta, diyak ka mo. Diyak maawatan ti bagay. Kat, anya ngay. Ijamaon jay kababaen nga ramed. Makitan to Aniya! Limot Adonis ti masabat ko. Lay, si kamot kayam kapitana. Naimbaga oras mo. Saan nga awagan iti kapitana? Ta saan ka kapitana? Kastamat yawag na iti asawa ti kapitan. Rosa, kunam latta kanya kun. Papanam ka de? Kwa. Dakla ko maibaga. Hanggang ibagaklatan na. Hanggang na ito'y akit. Awan kamen. Anya? Saan ka maawatan, Adonis? Anya nga, awan kayon. Awan kayon kini. Kani si Gondina. Ha? Agkita kami kan si Gondina. Iti maudi akong taway. At pinakada kami imot Kaniya? Maudin. Promise, Rosa. Ibagam ka na Chairman Dumeng. Saan nga
Tingam mo ni Adonis, asip siputak ki amin agaraw na. Nimut suping timang sipsipot ken ni Sigundina. Papanan nga taday nga Adonis. Damagak lak kumakan Rosa, nagsabat da. Ken nagsarita da bay ng saanen. Agturong iti katal-talunan. Anyat ko na dita. Ni suping. Hello. Ay darasam gusteng. Adan ni Sigundina iti kalataw ti kataltalunan. Kunam asursurutan mo't ni Adonis, ayan nan. Adan dito'y taya. Sumalugan iti ayan ti kalapaw. Dagiti salbag. Maudin nga arako, Adonis. Promise. Well, goodbye kiss na ito yan. Promise. Sina! Ay, Nita! Agsina kayo! Paladakit meron na nagrinakabdan. Umibot ka si Gundina! Ibatam ni Sigundina. So fine! Mauden, promise, kunada lang arudan. Pabusuyan mo't idan Umapal ka pa'y lang, may. Yay! goodbye kiss. Promise. Promise. Ay. Nakalasa na tagainap na dyan.